Ja, wir haben mit Österreich zweimal gegen Slowenien gespielt. Bei der EM-Qualifikation haben zweimal 1:0 gewonnen. Waren schwierige Spiele, weil Slowenien hat eine gute Defensive. Sie bekommen normalerweise wenig Gegentore und das macht das Spiel so schwierig. Für uns wird es einfach wichtig sein, dass wir einmal defensiv gut stehen, dass wir die Kontersituation des Gegners vermeiden und darüber hinaus, wir spielen hier zu Hause vor eigenem Publikum, wollen wir klarerweise auch nach vorne spielen, Tormöglichkeiten kreieren und klar, wenn du gewinnen willst, musst du auch Tore erzielen. Nein, Lumbat ist leider verletzt und er wird morgen nicht spielen können. Stimmung in der Mannschaft ist sehr, sehr gut. Wir haben uns diese Woche im Training gut auf den Gegner vorbereitet. Wir haben heute noch ein letztes Training, da werden wir noch etwas im taktischen Bereich arbeiten und ja, alle Spieler bis auf Lumbat Delova sind einsatzfähig, sind fit. Ich hoffe, dass keine Verletzungen mehr dazukommen und wie gesagt, wir haben jetzt heute noch ein Abschlusstraining, werden wir uns nochmal gezielt taktisch auf den Gegner vorbereiten und ja, dann bin ich überzeugt, dass wir hier morgen vor dem eigenen Publikum, hier im eigenen Stadion ein gutes Spiel machen werden. Ja, die Gruppe ist sehr ausgeglichen, ist für mich eine der stärksten Gruppen, die ausgelost wurden und wir spielen zu Hause. Wir haben jetzt gegen Schweden das Spiel gewonnen. Die Mannschaft hat sehr, sehr viel Selbstvertrauen, aber unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, die Erde dreht sich immer weiter, da hat der Herr Keck recht. Das Leben geht immer weiter, aber es ist für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel und ich bin aber der Meinung, dass erst am letzten Spieltag entschieden wird, wer dann den ersten Platz belegt, beziehungsweise den zweiten Platz, der ja dann noch berechtigt für die Playoff-Spiele. Es fehlt ja Amir Rahmani, unser Kapitän, und der ist einer der besten Spieler hier vom Kosovo. Er spielt in Neapel, ist dort ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und er fehlt uns sehr. Der Loffa fehlt uns in der Defensive. Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen Schweden die Ausfälle auch verkraften können. Die Spieler, die gegen Schweden gespielt haben, haben gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, hier für das kosovarische Nationalteam zu spielen. Alle Spieler, die hier an Bord sind, haben die Qualität zu spielen. Und Hoxha ist leider krank ausgefallen kurzfristig und wir haben aber keinen Spieler nachnominiert, sondern dieser Kader, diese 21 Spieler plus 3 Torleute, die uns zur Verfügung stehen, werden die 2 Spiele bestreiten. Emel Lahu ist ja gesperrt im ersten Spiel. Er wird dann beim zweiten Spiel wieder dabei sein und bin sehr zufrieden. Die Mannschaft hat gut trainiert, gut gearbeitet. Und jetzt zählt es einfach, morgen auf dem Platz die gleichen Tugenden an den Tag zu legen wie gegen Schweden, dass wir von der ersten Minute an mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit einer hohen Intensität Fußball spielen. I'm very happy with my performance and I accept the win tomorrow. So we'll do everything to win the game. And I think we are in a great shape to do it. Jam shumë I lumtur me formën time, nesër pres fitore, ne si ekip do të bëjmë gjithçka për të marrë fitore në këtë përballje dhe shpresojmë se do të marrim fitore. As we saw back in time, we had great results, we developed, everyone improved, we have new players, younger, fitter, and playing in better leagues. So I think we improved a lot and we have a great opportunity to show this tomorrow, and yeah. Nëse kthehemi në kohë të shohim zhvillimin tonë, besoj që gjatë këtyre viteve jemi zhvilluar mjaft shumë, mund ta keni parë edhe ju, kemi futbollistë tashmë në liga më të mira, futbollistë që janë më të gatshëm, ndoshta edhe në formë më të mirë dhe fizike, prandaj besoj që përparimi I skuadrës gjatë kësaj periudhe për dallim prej atëherë është dukshëm më I madh dhe ne kemi një rast ideal për ta shfaqur këtë përparim në ndeshjen e nesërme dhe shpresoj se do të bëjmë diçka të tillë. I always felt comfortable playing with my teammates, so it all depends on them, how they make me feel. On the day they play, how they perform, so it all depends on the day, but I feel grateful to have them in the team in front of me. And yeah.
Gjithmonë jam ndjer I sigurt dhe komod me bashkëlojtarët e mi, me ata që kanë luajtur në fushë para me. Normalisht që ndonjëherë paraqitja varet edhe prej momentit, varet edhe prej ditës. Në disa ditë ata mund të ketë qenë në formë dukshëm më të mirë dhe e kanë bërë më të lehtë punën, disa ditë jo, por gjithmonë jam falendërues për punën që ata e bëjnë në fushë para me për ta bërë më të lehtë punën time. For the first question, yeah, every national team has great players, and I don't think there is something special. So I don't see that. And for the second question, yes, of course, the support in the stadium has been great, and I think for every player they give us the extra bit, and it's very important for us, and they've been here every time we played. So Sa I përket pyetjes së parë, mendoj që secili ekip kombëtar ka futbollistë të mëdhenj, ka futbollistë kualitativ. Ashtu besoj që është edhe me Sloveninë, nuk besoj që ka diçka ekstra se për të veçuar për këtë përballje, kurse sa I përket pyetjes së dytë, po absolutisht që edhe në ndeshje me Suedinë, por edhe në ndeshje të tjera kemi pasur përkraje të mëdha nga publiku dhe kjo na bën gjithë secilin prej nesh të japim diçka më shumë, që të shfaqim diçka më shumë për formën sonë dhe jemi falendërues për publikun që na ka përkrahur edhe më herët edhe në ndeshjet e kaluara. yeah, of course, he used to be one of the best goalkeepers in the world, and he's still a legend, but I hope tomorrow we can shoot some past him and win the game. So yeah. Po absolutisht besoj që ka qenë edhe mbas mbetet një prej portierëve më të mirë në botë, akoma mbetet një prej portierëve legjendar, por shpresoj që në ndeshjen e nesërme do të jemi në gjendje të shënojmë disa gola dhe ta fitojmë ndeshjen dhe për mua vetëm kjo ka rëndësi.